Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Northeast. Northeast Dialogue to Mayamutam Nokcheri. Ngasigo in Northeast Dialogue to Jeri topic say Center and state government must act in Manipur, not us. Supreme Court. Supreme Court na hawkiba nithogabu numit phongdokibasi ikogi maroina Chief Justice of India amadi atoba just amagi Vance amana habatai Justice Sanjeev Khanna amasung Justice Sanjay Kumar Chief Justice anijigi oiba Vance amakhakna phongdokiba wafam da hauzik Manipurgi layriba situation sida violence content tongnabi damak central government amasung state government act togudobani Supreme Court na act togudobani te haidana Supreme Court na layriba film sida any judgment ama fawbana tagon order ama togodob leite haibagi wafam phongdokiba lay masiga loina tonga tonga wafam mayam ama Supreme Court ki maikedagi wahang oina hangakpa adugo ordered oina torokpa mayam ama lay masigi manungda hauzik layriba violence ki incident khudingmak madugi every single details pirakadobani haiba wafam masigi mathakta state government na haiba incident sing asiga mari leinaba karum action sing lokhikrabagi haiba wahang si Supreme Court na hangi masigi mathakta hauzik fawda properties kayamuk encroach tograbage amasung illegally occupied tograbage haiba illegally occupied tograba amasung encroach tograba properties mayam asi mahaki mapu du da amuhan restore tograbra masigi details masigi loinana haiba encroachers mayam ama hanagi asing mapu dagi encroach torkanda sizinariba masida leishalliba amasung masigi mapu oidiba missing asi hauju phawda moi kya penalize tograbage haiba tongan tong wang mayam asisu Supreme Court ki just in the hangi masiga makatarakpada government amasung state government amasung union government represent okiva aikogi Solicitor General Tushar Mehta amasung additional Solicitor General Ashwarya Bhati moi anina thamkiba wafam singda mapungoina hauju hauji oina yam aggressive oiba mincing ikoi chanchandri loinana hauju hauji ahambada violence content tongnabu hotnaraga violence ahambada lefannabu hotnaba amasung masigi makatarakpada aikogi arms and ammunition mayam asi recover tongnoba honabagi khongthang sing lokhoi kene haba wafam jo phongdokiba lei masigi mathakta high river details ayambadi sil envelope amagi manung da haba tare sil tawaba ekogi mayam to uhandaba ekogi mongda ekogi haibasi sinagi bagi wafam sing lei masina tabada atopa ekogi Solicitor General dagi thamgi wafam mayam se ay makhada rakpa ngasigi discussion da pugana bu honazarake ahambada ngasigi Northeast Dialogue to election biri ngasigi expert sing tam nokchege ahambada tam nokcheri Manipur ki saknai ravi public personality aduga retired district and session judge ima Noutuneshwori ima tam nokcheri kai khunu puchari thank you very much ani shobada Manipur Pradesh Congress Committee ki spokesperson in election biri ngasigi one Congress party represent of biri tamo Seram Neken tamo tam nokcheri kai khunu puchari and ahum shobada a very promising and a very outspoken young spokesperson haitare BJP ki oina hojik leibiriba asigi oina BJP represent obiriba yamba Suresh kumar Mayanglambam punong pom hona tam nokcheri kai khun bochari ahambazi ai ngasi lenchen beri ko imada laksage imada laksini baje Supreme Court na haukiba nithobabu numita thamkiba wafam Manipur ki hojik leiriba crisis situation asida Supreme Court na act togodobu nate state government amasung Union of India ani sin act togodobani haidana haribo wafam sima masigi interpretation masigi wahan thokse kamaini yengbe yai akoi Supreme Court na asidei seda akoina masidi state amasung center gi mathawni court na togdog na ten haibase masidi part of the adun Supreme Court na haidana da sula ai hawbuda hawjik akoi gi leiriba Jozampur degi moigi ITLF amadi kotu na ka tawraga moi guki gi haitarene moina thari ise sigi case sima khata sunate ba sidi part of the one of the hearing oina satharakane Supreme Court ta hauji case kaya yam leirage Manipur gi violence ga mari leina na haibado ai khitang matang sida thamjage ba hauji ki haiba potu di Supreme Court na han degi law and order gi se state subject ni maside sida court na masi ngambanate haiba sidi hawde dum hai leire ba adu ngasi ngarang da tawba adudi akhoi hana yi honorable chief justice na mana leiringai da akhoi Dr. G akhoi gi
mamingdo Chandra Suse Malayinga hojiti anoba chief justice am silledana aduda mamangda leiba se case so far my knowledge concerned case taruk leiba pulap tawna se akoina kuki na tharakba amadi maitei na tharakba singse loini amalgamate tawreraga akoi joint hearing tawi madudei duda mutum suramani versus state of Manipur amalai adagi dinganglung gangmi versus Sri Mutum Suramani maitei and others lay madugi specially petition na 19206 of 23 ne ado ahan begi aina Mutum Suramani versus state of Manisina WPC number 229 of 23 adagi Manipur Tribal Forum Delhi versus state of Manipur haidana 40 of 23 later Manipur Tribal Forum Delhi versus State of Manipur and others in a PIR oina sideshida with interlocutory application yaureraga 540 of 23 later Maitei Tribe Union sina applicant oireraga amasu ai amasu pending lay adu ai isa se individual capacity da on behalf of Manipur gi Maitei sing interest in tawjabani Maduna sida aribam Noutuneshwori Devi applicant hadana masigi case amasu hoji pending adum leiri ado we the women of India hadana masidei sida Supreme Court ta akoi nupi nga ta oiba practice tawriba mayam sin pulle hereraga moina we the people women of India haibegi case amasu masidei sida Supreme Court ta leiba ai oini yaurag yaurba sigi kari non haiba matamda Manipur gi violence sum thorpa matamda akhoi nakan ani makta soknaba pannaba crime against women molestation sexual assault adi heinous crime am taba khotpa sidei sida Manipur da mokhoina intervention oina yaurapadi Manipur da peace porokna bagi da makta maru oina thabane ba we the women of India na haira suguma mayam se sum leiba sidei sida hojiki haibiriba akhoigi anchor na mention toiba case to di masigi part of the proceedings sidagi lakpa mawangam ni masidei sida ahan bada akhoina kuki singsina kari haige thage na haiba matamdi ihal hanna akhoina Manipur Tribal Forum akhoigi dinganglung gangmei versus Suramani amadi Manipur Tribal Forum degi pundang uset loi punjan gare punjan giba sidei sida leiba sida makhoina kuki singna kari taroke haiba da Manipur haiba state sidei sida masigi valley area da kuki community akhoi se leiba ngamdre akhoi undermine tawbire akhoi da phuba saiba watpa neiba tawre akhoi se displaced tawre e adugi akhoi mathakta crime mayam thoe khotli haidana makhoina false narrative haitare ne akhoina false narrative se pire ga Supreme Court ta makhoina maju makhudayuda makhoina expertise order longna ba siam kanna khotnei ahan bada madugi thorpa matang da akhoina akhoigi viral video thorakre ko maduga case thabduga ikan kanadana aduda honorable akhoigi prime minister na wana wangang ba horakpa abadi honorable chief justice of India na excuse me mana somoto cognizance direct low heba viral video matang duda adumangna maduda viral video low hibedugi matang duda madugi investigation tongna bagi hauna ba matamda mana somoto tawraga akhogi justice middle committee hadana nupi ngaktegi oiba judge committee se maduda form tawhibani ba aduda form tawra matungda maduda thijanna bagi damakta makhoida direction piba se maru oina molestation rape and murder of women looting of weapons murder of males rioting aduda conspiracy leiba suguma case mayam se maru oina moina lokhatle na hairaga judge committee sida ahan bada sinna ghreraga madugi masidei sida khoina 8 August ra kaino adudai duda 8 August oramani subject to correction date to kaya subject la 8 la ko madudai duda khoina Supreme Court ki honorable justice singa madudai duda order amatai yamna fruitful order am miyam kana gadoba miyam da kana base both side ni not only to the Maitai not only to the Kuki Jasina masida torokpa sidei sida nakan ani maktagi displace tongneriba port adudagi nakan ani makta crime gi chaitheng phanglaba mayam se loina bak thijen humjan nabagi damakta madudai du the judge committee se nupi nga ta yu eba committee sengkhre aduga madugi part of the investigation se Maitai Manipur police paira roi CBI na pairani
aduga madudei do da Guwahati da su masigi case tawba yadana ba madugi special court ama trial tawba yana ba even remand loina tawba yana ba gi dam ta transfer tawna be dam ta loina ba haire aduga masigi investigation special team na investigate tawgadori ba si shu akhoina madudei do yam experience oire ba Mumbai gera kaino DGP aduna moise monitor tawna na ba moise khalngi adumai tawga leibase akhoina force negative ne na highway gi artha se kaino haiba matamda kuki singna loiba narration se Churachandpur da thar May 23 sida thoiba narration khudingmak se Supreme Court ta karimak thamde ba makoina thoiba thongdo wathok sing se makoina loina phek se cancel do be haitare aduna sidai sida akhoi honorable akhoi chief justice su court ki proceed party singna pukhalaiba materials on record to the available before the court to the decide to ko pot ni na madudai do da akhoina Churachandpur da thar May da madu thoi khori na haiba se matam do da kanam haidri ba adulagi ai se madudai do da moina tholakpa order sida ai se thawai se yam nungai manda da na ai na legal gi phil leirobe na ai su leibak ki dam haire raga ai se Supreme Court ai se direct sat le raga ai se masidai se da ai na ewa leiba amada tawrega ahanba dadi ligmani state legal service ki akhoi national legal services ki matungina nupi khuding maktadi either ma thabak toge to masagi income lege leiroi to nupi di madugi moida adum khudong saba se pi free legal service aduna high court legal service ki through legi aina contact tawraga Delhi legal service national legal services authority da Supreme Court leiba se aisu applicant oijage madudei do da free legal aid PB1 na aina approach to matam sidei sida akhoina moina decline tore maramdi karigi no na haiba matam da aigi personal interest oiraga di madugi benefit to lobo yagani aduga madudei do da aina general course lakpa pot ni na madugi benefit to extend to haire adusu aina marayam tawnare karigino haiba matanda madugi provision do legal services ki ek yawbra haidana madusu yawramdre adubu mo shawranu adubu masidei sida legal services ki sidei hi benefit phangdra phawbada nangonda akhoina khara sidei sida pro bono da suba case amada tawbo ukin sing mateng pange raga aigi damakta mateng panghange aigi problem gi don haibasida aisu yare aisu yaba sidei sida aina award da satpa ai yaraga di nupi senior council am PBU habada nupi council ma ngonda PB re aduga magi fee su aina nominal oina Supreme Court so fee du di aina individual capacity da sapani na ngamde adubo adugi preparation gi dong aina khar tingaga aisu irei baki dong ni aisu masima phare na na to masigi tawba sida aina Supreme Court ta prayer leibase karino haiba matamda akhoigi displaced persons sing ase victims sing ase makhoigi resettlement tawba yahanbiu after giving reasonable compensation and by providing adequate security haiba prayer am lae sigi prayer se aina tawribagi maramdi yawdraga di aina facts of the case tagi aina karigi maramda Supreme Court ta agi sanga ibano agi local state ni karino aina karambi interest aina tharibano karamba factual oibagi haiba sidei sida May 3rd thuiba Churachandpur da makhoina solidarity rally ne na chatle haraga khulai by sophisticated weapons by eraga moine irang mayam horpa violence mayam torpa khatna teraba loina madugi narration li droga so mayam loi khangna ba wani madugi hawrei ba whole narration se ai IS dei sida madu loina mention tawreba adu tawraba matung sidagi ahan bada Supreme Court na taba order sida makhoina thijangadori ba se Justice Mittal Committee na thigadori ba se 4 May dagi thokpa irang dagi thijalon hayaba yes thar May dagi haide ba thar May de haide ba sidai sida nungaitre adusu proceeding ani ahom rakte sidai sida khoi se yam kanna hotnare yadaba konda akonda da 25 August 23 sida Supreme Court ta hanagi tariba Chief Justice masasina sidai sida mamanga simaina haigiba magi earlier order do madudei do da mana
4 May hedana pagibado 7 August ki order ni 7 August 23 ki order du da dated 4 May 23 na pabado be read as thar May 23 oigedabani haidana mana semdokreba adugi semdore ibase because of my application do because of my approach to the ai tawjabani aduda ai nungai jare adu nungai jabadu da kari ki no de hanbada kuki singna thar May gi incident se moi cancel jaweba ado today da only moigi di viral video gi adu gi thorokpa adu ada gi torokpa du dagi thogle ibado adu incident na thogle haire moi myam otpire nei bire beli de leiba ngamdre property mange haibadu da neba moina soasampur da tawriba maul da kari mori da tawriba adegi kangpupi da tawriba atei periphery da tawriba sidi makhoi di madugi ganu sing ji di moina dramatize loina tawreba aduna sida pukhalakani aduda Supreme Court na masu mayam tarabada hanjal na state government gi law and order sidi pura collapse ore phelore na haigre adu haibadu degi phaladi na su honare aduga matung lakpada khoi mande da nahan order pass toyen haibase sidi part of the proceeding da adu magi hairapani aduna masidei sida tawriba khuding makse Supreme Court ki mana loina cognizance lawrabani na madu legally proceed tawri eraga akhoi justice to all da not only to the Maitai not only to the community kuki sidei sida akhoina sidei sida akhoi citizens khuding makta pham thokpa rights and madugi protection sing se legally madu phangani justice phangani haibi asa tawi masei falson na thamjai ima first round ima gi brief comment amdang lawja hoge maruina lawjaning wase Supreme Court na haiba sida state government amusu union government ani sina act ogodobni haiba ja sida far as the action of the state government and the union government is concerned ima kamaina yeng haidar ima action ani masigi action ani se yeng bada akhoina kharadi taptro akhoina public na madugi outcome se akhoina phangba matamda akhoi sahi ani phazalakadore ko sahi ani phazalakadore ba sidei se da akhoi relief camp da mi sing se kayam wana lei ni kyam kuina smaina mi sing se masa gi yumda isara hel su sogi thongda sa su yumda leijege haire simayam tappa awdagi victim compensation gi mayam sidei sida moida su displaced oirebani na moigi madugi action sing sidi action taken sing se kitang thuna tawraga di miyam su yamna khorang na ngai ba potni na dum phangani na khalli aduga sidei sida akoina sida mayam palli dana akoina lut tawkhiba recovery mayam gi tawba madusu state ki security reasons a public domain da thamam da suai kan honarangani na khalli adumak thambiraktraga su akhoi prajana pambadi akhoi di peace and tranquility do porakba normalcy hanjalakpa dunia okay ma khidang di tappi haibazina imagi comment oi loraga ai BJP da laksege mapuina BJP da laksaning baje ngarangi hearing da habatare maruina Tushar Mehtana Solicitor General in the Government of India Amsung State Government represent okay man represent over the Mapuini State Government the Gitangi Wafam si housing labor situation si the harm but the violence content or the Hingsagi Todo what hope mayam hand the level of Matung the arms and ammunition mayamse collect ogani among the retrieve ogani have Wafam ni Aduga lawyer manahangba I just comment over the housing labor situation see hena worse way there worse and worse aduga state government amasung central government union of India anida miyam gi leiba thajaba mayam sa is at stake hoji a stake ta leire haiba matam sida chief justice Sanjeev Khanna na comment to givaji we are aware of that ekoi madu khangi haidana aware oi haidana haige hoji imana su comment to wada hoji as far as the action of state government and the central government and is concerned over the yeng kan the mase khara tappe haiba ma adu mamang the Supreme Court na pi give comment amada state government gi mase law and order je totally collapse oire haiba gi wafam mase already mase mayam loine khangnar posa ko oi kamai comment to winning BJP ma ke de mai thamjage alu makta da koi madam amade tamo oi ke kuno uchari amade yeng bi ba pure khodimak haitare legal expert sunate legal background lai jeba sunate but asi lai ba topic sida ikoina as a youth amo in uzaba pa koi saka pari ba party ki spokesperson amo in uzaba khara dangai thamjaga haitare hauji miraj na court to wudu da ngasai gi ikoi gi honorable haitare chief justice of India kanona Sanjay Khanna mana hauji ki ama we are aware of that haiba me yaubane
अदुगी मतंग दा अखोगी सोलिसिटर जनरल हाइतारे एजी ओरेबा महिताना हाई करी हाई गे हाइब कांदा this is frequently being highlighted in media हाइब कोर्ट तोरिबा थबक से हे मीडिया दा फट फट थोरकपगी नुंगाइतबा मा हाइतारे माना मखान अपताना मु हाइबसी केनो महिताना I have seen many interviews my lord off the record interviews हाइतारे ngasai कोर्ट गुंदन नैनरिबा पोट खन्नरिबा पोट सिदा लाना चटखिबा याबा पोषक अमगी मौंग दा हाइतारे मीडिया दा फट फट थोरकपजिना मणिपुर याम सेंसिटिव ओइबा इशू सिददी हारिबा हुजिकी कनो मिराज ना कोर्ट तोरिबा खोगी नोमै लाखिबगी रिकवर तौबगी मसिंग सी पुनमक से खोगी सोलिसिटर जनरल ना हारिसे कोई रिकवर तौबगी मसिंग डिटेल लोइना पिजगे हाइबनेबा दबो डिटेल पिजबसिदा करिनो हाइबा कांदा डिटेल पीरगे कोर्ट पी अदुदगे नमक्ता नि ngasai sin envelope amagi makhada ngasai gi kano silpek amagi oina ngasai gi detail je py je keno issue je am sensitive oiba masi koi gi court ki leiriba honorable respected judges sing na masi recognize tawraga acknowledge tawbiraga neba adugi maiklar ba khudam di keno hai kanda koi gi gita middle na kano ma seme mana let tawraga koi gi committee ma seme hai tare ma koi gi August 2023 da chief justice mamangi hai tare chandrachud ki makhada अखोगी अगस्त के आई थिंक कनो सब्जेक्ट टू करेक्शन अगस्त के तांग कुलुम दोरे कुन मंगारा ओरंगदो माले सिदा हाइदे से डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन नेचर हाइबा सिगी कमिटी में लेट ओबो सिदा मिटल गी लेरिबा कमिटी सिदा अखोगी चीफ जस्टिस न मतम द करी हाइगे हाइबु नखोइदा अखोइना पावर अमक पीरी करिनो हाइ कांदा स्टेट की यामना सिक्योरिटी द प्रॉब्लम लेगदब पोर्ट ओइतारगदी मदुगी पार्ट टू बावन कोई डिस्क्लोज तौदबा याय मींस ओपन ओइगनो हाइबनेदा अदना सिगुंबा दादी लेरिबा कमिटी दु डिस्क्रिप्शन अमा पीरगा से लेरिबा याम सेंसिटिव ओइबा जिदा सिक्योरिटी रिलेटेड ओइबा इंफॉर्मेशन ओइबा तारगदी मदुना कोई या कनो आइदी मदु ओपन ओइंदबा बाव याय हाबगी पावर अमा पीबा आइना सी पंजरी से कइनो हाइबा कांदा ngarang नैनबा सिदा लाइसी मरु इन हाइ कांदा ngasai चीफ जस्टिस चंद्रचूड की मतम द लेरम कमिटी से लोइग्रे जुलाई तांग 35 2024 द मागी मतम लोइग्रे अदबो हाइरिबा पोर्ट से हौजिकसु हियरिंग जे गोइंग ऑन ओइबनिना कमिटी की रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट लाक्ट्री बनी ना मैं मतम मनी रे 6 मंथ्स की मतम म पीगरे 6 मंथ्स की मतम म पीरगा हाइबा कमिटी की लेरिबा तवम थोक थबक सिंग तौरकनबा अदगी कमिटी से याम फजना थबक तौइना कोई चीफ जस्टिस ना एप्रिशिएट तौबगी अदगी मकोदा नुंगाइबा फोंदोकपा थबक फजन तौइ हाइबा म यावरी को अदुना आइना हाइजनिंग मदि करिनो हाइबा कांदा लेरिबसी असे मैडम सो हेन खंगमने कोई करिया कंटेम ऑफ कोर्ट चाबा याबा हाइबा याबा यादबा खर लेरिबा मेरा सिदा हाइतारे सी करिनो हाइबा कांदा सिगी पोस्टने बंगरang अखोई सोलिसिटर जनरल इंजीनियर याम नोइतबा फोंदोइस अखोई कोर्ट सिदा रूम द नैनरी बंगांगनरी पोर्ट से हेग मीडिया द इंटरव्यू याम तोइन उरे अदुना मसिदा लाना चटखिबा याबा अरि मसिना इंफॉर्मेशन से लाना चकरगा प्रजा सिंग एस्केलेट वायलेंस एस्केलेट तोबा याबगी मरम म लई गायना हाइबसे सिगी ममांग दा मगम पंजगेबा दैट्स अखोई की कंडक्ट एंड मैनर ऑफ द जजेस हाइतारे नत्रगना जजमेंट दुगी मतंग दे अखोइना नैनबा यादे को अदु मदे अखोइना नैनरोय तौबदबो मागी वाइडर इंप्लिकेशन अमदी इंडिया की एपेक्स कोर्ट सिगी हाबतारे सी अचोबमा मणिपुर की इंटरेस्ट लेबनिना अखोइना सुंगसी खनरी नेबको बीजेपी दे सुला पिरिनी अदवाई एरिया दु अखोई की खिदंग याम कना संसंदबिदा आइनी यामदा लक्षनिंगबजिना ngasai lawyer amana comment to matam da words and words haidi hana lemba phibun du gi hena phasalaktre haibagi wafam amada paja sida kamaina bjp de comment to ai words and words se ya bining bra ya bining ai ya janing de maram de hauji ki court to ba words and words times of india da khaktung tawe ba ko hindu da madu gi wai da matau de decan da tau de sine aina mira salak se gaduri se na sai gi nainari ba port madu da court room da madam oina ju hena khangbiram ni subject expert ne hai tare naina ba port sida ngasai gi okay lawyer amana ngasai petitioner gi on behalf da high bra lawyer doi mane absolutely hoi petitioner gi lawyer do na high basi magi argument do piba kanda hai tare ne point of argument thamba kanda ngasai gi port se karino hai ba kanda ngasai gi mana thami ba port se si yam confidential oi ba sometime yaur kane ba si gi port se aduna huji ki port se aina haijaning di karino hai kanda ai dum pasi proof pija ga hai tare ngarang gi khoine sum yeng jaba kanda every newspaper yeng jaba kanda maru in times of india na pi riba kano siga magi headline duga atop kano na pi riba headline siga mana da ba manungi masak si khena khara khena bado ngasai madam na hai bado narrative si kitang sum khena na amuk lai bagi kano om lai riba mera si akoi ni am ever ga dum da where da hai ri se responsibility ji akoi state and center government ga tau ga da bani ga bagi wai ma apse lai ne sumaina ai na da where do kano to allegation to bannate ko si proof oina lai rabani means magi tari ba wahi do da ai gi
understanding to matung ina aina praja da information yahun ba kan se da aina hygienic bi kai no hai kana kitang care oi bam changi bi matang da maram thui bi issues yam sensitive oi re si gi to aina hygienic ba nate ai kana ya bi ning ba ai nga sagi supreme court na hairi ba whatever mase the where na natraga na times of india na pi re headlines ha ba tare masi already nga sagi hai gi wa phung ngta ne ba supreme court ki nga sai just ani sina chief justice sanju khana ga ikoi gi justice sanjay kumar ga ani sina hai gi wa pham ne ba nga sai state government amusing union government ani sina act ogodong ni supreme court act ogodong nate moine any supplementary kai ha tare any order ma kai ma ogodong amta leite na hai gi wa pham da ne masi matang sida responsibility lies on the state government and union of india hojik lai violence content on no na bada crisis solution na ho na bada kari having ge ai hajar ke yes hojiki state government da lai ha do kai no sa gi madam na pan ki mamang do already high crab sigi ports july 10 july 2023 da chief justice understood amadi ps narasimha gi two benches judges na number 2 gi hearing da high tare ne kari high gi high kanda we cannot rule the law and order on the ground have never it should be done by the elected government hai bai tare aduna takpadi kai no hai kanda law and order hai sidi court na tawgadaba natte sidi already mamangi judges ki bench na jo hai la bane sidi khange law and order hai basi state subjects adigi central ki leiriba magi elected members sing duna tawgadaba ne hai basi court ki already makoina hearing khuding da hai raga la wafam ne ba sida court na yam carefully on 10 july da comment ma pi ba maduda khoigi gonjal base haiba ai maming se ma je gowa masa mali magi sing sai gi madam na panbi ba khoigi hujiki tribal forum of delhi gi do tribal forum of manipur tribal forum delhi gi pil number 540 of 2023 gi se 10 khoigi moina me da kano toksin bani apply to bani hai tare sigi port sida makhoigi lawyer sina yamna phajal ba wai ma ka hai ba hai tare kari hai ga hai ba gu mana accused to basi the Gonzales accusing the Bharatiya Janata Party-led government in Manipur of stoking the violence according to the NDTV. Habam yawe because si poti yaw rabani. Sida court ki just in kari haigo. We don't want this platform to be used for further escalation of violence in the state Manipur. Hai si kari no hai se khamin na seb. Aina hajari sene lawyer gi magi comment pizza bodo magi hearing gi matung magi point of argument thambai ai ba. Madu the politicize to mong the thamjil lakpa gi hai tare petitioner gi mai kai degi. Petitioner ki on behalf of live lawyer do na thamjil lakpadagi jiki chief justice of India chandra chuna yam ngai ta bai tare sigi platform je supreme court ki platform je manipur da thui ba irang je hena escalate tawnabagi oiba mong da sin na ba je laibak thi bani na haire sigi posting asip manipur ki praja amta nei neretri uji paw aina haire je headline phangna ba honna ba da government ji da time ba ya ba wai go bajine hena headline lakpa aduga asongi soirakpa asongi wai henjilakpagi wai duna opposition ni obe ya natraga koki gi bihab ne haiba tare hujiki manipur tribal forum jaina ujabada ko sida manipur tribal forum jina hujiki manipur tribal forum delhi manipur tribal forum delhi na hujiki madam na haiba dum loina chuma ba wafam ngaktani ai sida kitang add tawjarake ba makoi gi piri ba kano sida hai tare makoi gi pil ji da moini irise number 4 da moini yawe ba the attack began on 3rd May 2023 up to today approximately 41 churches has been razed on the ground hai ba ma ko adagi makoi na haija 30 tribal people were already been killed haije July gi tang 10 jigi mamang se da aikoina maikoi gi mioi kuntra hat ki bagi mong dai tare narrative se ngasai madam na haibado chuchan pugi akoi gi soi ba kholi ba kamta palam da bai tare adagi moina list ma pire imphal menung da leibada akoi gi hockey bank langon mantri puki paite bank si myam je loina lehendre akoi je loina tan thopi re ga na haibagi narrative ma lana chatlaga ko ta yaudu ba matung da hai ba si on the behalf ta leiriba akoi gi lawyer do da ne ba ko na won to rise akoi gi court si escalate tong na bagi da makta leiba natte manipur state ki adu ne use to badi langani hai ba se aina ngasi thamjabani ko miras adu hasu sken da hai joge adu ita ga ding sai gi iman Noutuneshwori ne pan bada su yawa 3rd May da what happened in 3rd May have se si state government na masi gi mayam se supreme court da exposed to no bo nagi dra ba hai ba si acho bo hang mala si si gi ma da ho ba si das reason so accept to be den ko masi khumjal le have do obviously moi di have tare cookie sing na masi gi moi gi site gi di madu khumjana bo hona ba tam ni moi chumen un ba moi gi adu effort ama narrative moi dum semakani and that's quite obvious but whether the state government has made any effort in exposing what had happened in
hurt me. Absolutely. In every hearing, akoi Supreme, akoi Solicitor General na phajam wafum kya ama thammi basi headline da lakte bani Miraj akoi aware with the way one. I Solicitor General tham ki baza government ki makai de thamani na hearing Congress da lak sakani. Okay. Adoi lakani. Government ki tham ki ba ki matik narrative aseng bali dana illegal immigrant ki wari pusilaktana adigi si tholi baza external ki port ama yawi ga na Solicitor General na already tongan be hearing na tham khra bane Miraj. Adu ai haijar ke ba na sai ki lady ba post ai na haijaning is ai subject expert na te but lady ba port si kari no hai ba kanda ngarang ki hearing si da uje ko ni headline ori si kai no hai kanda yam headline ori ba point ji kai no state and government ki state ka union ga ma Europe pa dune ba ko ni am kan nei na ningi se taseng na makoi na piri ba order du di kari no hai ba ko kan gi tawdra adu order do ai panjara ke ba si da yaw si order ahum ni ba ko CJA Khana directed the Manipur government to submit 3 lists to the court immediately ko so the yaw is property which have burned down mai chakraba property hai tare mai tai obe cookie obe mai tha kraba singdugi property that were looted ai ba hai de huran kraba hai tare irang jin mari ma'am huran na bu ma'am lai re dana adu adagi maru ina ma yaw ri no hai kanda property which have been trespassed and encroached upon ai ba irang je thoba matung da niyom lana mi gi maim da laisin mani khangde mi gi property din cross to bani khangde si details pi hai bane ba kari no ham kanda Mira sakwini am thuna pama bu su court ki oiba magi tobom thabak sing yaring tawra matungda evidence mayam loina collect tawra matungda tongan ba petitioner singi adagi akoi gi Solicitor General gi magi point of argument sing tarba kan sarkar akoi Supreme Court ki oiba ruling ma laktune ba madune ba ngasi akoi na khawrang na ngai na risi aduna direction pira ka committee semale direction pira ba matungda hojik report kaubagi hai tare ngai gi Miraj na ai ba nongoi huran gi bagi masing pikalo ga Solicitor General am thuna pigani na dum already kan da thamkhra bani hai tare main tau dana amaga panjar ke ba yam sida yam kanom yauri ba Miraj hai tare si am aina panjaning bai tare ko na hai ge ba wai am lai ba praja Manipur praja sing tabiyo sida hai grisa kano da akoi petitioner gi matam dugi Manipur Tribal Forum Delhi gi koi gi lawyer oi biri ba Gonjam Jeb sahib ta hai ki ba come here with concrete suggestion we will give them to the Solicitor General have them consider the same hai bane ba concrete over suggestion PBO ba adugi mahuta hen escalate tong nabugi wari ji sum saragadi adu itaragadi irang se namthadana hen sangdong nabugi maram am oirakani ne nungang ba phungduk ki ba 10 July 2023 gi Supreme Court ki ruling amadi magi remark and comment sing do ekoi khangmin na si aduna adugum ba wapam sing adu kaukthok piraga state government da tainarakpa center da tainarakpa gumba sida hek nungai bagum praja sing hen headline phangdra na khanbagi mong na tawse tawiganu press na so achar mera melbiganu opposition da chai bopo to Supreme Court na haire ya dum phongsi adegi sarkar da chai so dum phongsi sarkar da chai ku dum phongaga na sai aran ba niyom chumna tawrak ba aran ba information narrative ama pisil ba Manipur Tribal Forum gi behalf da tholi ba lawyer adu da Supreme Court ki judge na akan no wapam tham ki base na sim ba da Manipur gi press na thorok ta ba base Miraj yamna laibak ti bani simatang tham jage han okay that's why now ju pan bi gi ba mayam do ai opening remark ta loi pan gi bani aham ba ko the Supreme Court na kari order to gi have do adu anyway adu Times of India na headlines from positive we have no control over it and ai tamoni kenda mung laksake tamoda laksening basi ngang state government representative hiba amasung union government representative hiba Solicitor General amasung additional Solicitor General to Sir Mehta amadi Aswarya Bhati na moina thamgiba wafam se mapungoina government na yam aggressive over means Sijinadribazi ikogi hojik lairiba issue crisis amadi violence content onabo hotnaba the line bagi damakta aikoi miyam se dem aggressive sijinadabani have number 1 point masi yaviningbra ani subada hojik lairiba phibam sida state government na hanba priority when hojik junction livasi lairiba hingsa gi thodo wathok mayam si lefan nabo hotnadi ahamba first priority wena masigi makhata rakpada arms and ammunition yo from the Supreme Court hanjen jingana bo wafam mo oibenina masi retrieve to no khongthang si madugi makhata rakpada lokhot kani habagi wafam ni mapungena Supreme Court ta ngarang government gi makidegi thamkibo wafam si built without aggression masida yam akanba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯌꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯄꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯄ꯭ꯂꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟꯁꯤꯡ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ
executive judiciary and ahum leise hujingna media jina fourth estate na hapsalakpani da yes aduna akhoi gi administration jida yengma tamda akhoi gi maruina executive sina law mayam si implement tor kadoine aduga magi executive sina administration to buma tamda miyam gi aningba apamba si phangmang maktraba magi basic rights adagi aigi life and property protection phajana to biraktraba adu pendra ka da kedoge da akoi judiciary jatkane judiciary ba ahum suba organ ama oiriba haitare ko state amagi sidi kaino da akoi gi guardian gumba protector moina akoi gi administration na akoi gi government na haitare ko loi subsal laga executive is government ni dana maduna aigi aningba apamba aigi phangom thokpa haksing phajana pibidre phangdre hai ka dane ba judiciary chatnari si aduna judiciary after all akoi gi guardian ni mana adum hayeng interpretation to kana mathang mathang adugi kanu lakane akhoi ne judiciary da magi directive tatra by order da kaida daina ba criticize to bu yate dana ko aduna live wafam ni kaino da administration na ground da thabak to godawni hena piriba ngasi gi center of the state government ne to dongni hajidi yamna chumbo wani common sense ne supreme court laga kaino to dong natte ba hujigi irang ji control to dong natte ba action di government ne to godabne ba central government na state government ne to godabne hajidi asing ba chumbo potu de sidi aduga supreme court ki di only kada waida lapses lairige judiciary ni yengduise state government na tawriba thabak mayam adagi central government na tawriba hai maru ni executive na tawriba pot se kadai da lapses lai karai da hoba lai kari maram gi damukta miyam gi aspiration adagi miyam gi phangom thokpa haksing phangan bangam dribano haibasi mana supreme court na mado nakal anima ki taraka da without any prejudice saying kind of pirakadoi ne judgment na mani ko aduna basic akoi gi laiba structure ja khoina khangmin ba mahana sange ba aduga laiba poti kai ro da hujikti government na central government or state government ro magi central list state list concurrent list na khaido oga masa khaina constitution da thamura ba law and order is the state government na to godabni natra adugi port mayam du matam sana akoina irang thoba matungda haitare ko irang thokro matungda fazana deal tawraga fazana tohogdabagi asoiba khara leigibna maram oidana miyam sina penaraktabadagi hujik isi mana habirami to court case makhal mayam ama including PIL ko PIL natabasu mayam ama laise hujik di case masing mana yam maneba supreme court laise case mayam ama laise it indicates that the state government or the central government ko akoina executive haije has not done its effective legitimate duties adum indicator ni ko supreme court case me am lai sigi indication je machine ba aduna akoina state government adna central government na thabak phajana tawri adum haiba yaro supreme court case me am lai je dugini supreme court so yo state government gi administration na magi leiriba machinery be am sina tawpham thokpa thabak mayam am matam san sana tawr magadi ko supreme court yog du su yai ba supreme court la khri gi basic oiba magi reason di adu oiduine ba ko number 1 da number 2 da nasagi case ama file torok pa haiba se mai magi community gi interest ta natraga mai magi party du gi interest ta torok pa pot ni na adu di ngasagi kangbu amana me gi third to yaw dana bo hona rakpa sidi masan ta bane natra mai version ne ba adu bu akhoi gi laibok phaba na ngasai thambi gi ba dumaina me third ki pot du da kona mu semdok semjin tor kanda pi khre ko magi adu pirak padagi hujikti ngasagi sangjal liba akhoi gi kainu gi court ki tohum thokpa thabak mayam ma mana ngasagi kainu ma committee ma semaga gita mital gi committee sina magi tohum thokpa mathau phajana tawri ngasai kainu na Suresh ga haire adudi kainu na court na sum thaga khreba tawdaba nate magi report se almost 38 lakya no ma report submit tawre haiba ko phajana sangselli adu hujilai poti adum da khoina nainaba nataba adugi potu da magi aphapata natraga magi court ki kainu da khoina nagumsi akoina hujik yengado poti kaino da hujik state government da central government da hoi soigre hogiba sangaba period se tha 18 kunji praja mayam si angak bu phangna pena da ba awaba mayam leire adu bu still government gi dispensation gi side tagi di akoi adum sangselli adum tawri habsidi masu government gi habam thokpa moina adum hairi hujik se government gi side ki version da akoi phajana yam thuni irang ji loisalani kholi ngarang makta da
स्पीकर ना होम मिनिस्टर उनरुबगी रिपोर्ट अखोई मीडिया दम येंगेदना को होम मिनिस्टर ना अदु याम थुन लोइसन होने रे सिदी अदु मागी गवर्नमेंट की वर्सन मोय दम लाकनेब अदुगा अखोइना उरिबदी कइनोदा हुजिक पब्लिक की सेंटिमेंट कमाई तौरी अखोइ मयाम ना पेनेद्रिसिना कदाइदनो सी अखोइन येंगबम संगेबा रियलिटी ग्राउंड रियलिटी अमा आई पॉलिटिकल प्रिजुडिस अमता लेब नतना चमचम मियमोइना ngasi miyam gi achoma rally ma chali ko miyam gi achoma ma rally chatpasida masida puthoi ba wafam mayam sida central government ki khoi gi pen da ba hatare central government na proxy war ta ulere natra miyam gi awana si yengdre adagi prime minister na silence da to men na leira ka da ngasi ba da duk sango matam sida magi मन की बात वो पलक्त्रबनी नत्रा माई वखलदगी करीगुंबा सी अनाब थोपद कंडेम तौनी हाइबो खंगत्रबने अदुना सिगी सेंट्रल गवर्नमेंट ना हुजिकती अखोइने लोइनमक्से स्टेट तबो ताइनब ngमक्त्रे स्टेट ता हाइमलसु कानद्रे ने मजी सेंट्रल गवर्नमेंट दो ओइना अखोइना सि दिल्ली दग सत्तन खोतन प्रोटेस्ट मतंग मतंग तौखलइनेबको नान डेट आइटम तौखरे 9 दम तौखरे अदगी हुजिक 22 दा कनो मैम अमा सीएसओ मैम अमा यांखै मुक चलग तौदोरिदना तमो मतंग से लाइव सेंटिमेंट से आइने थमिंग सिना तै नतेदा ngसागी अखोगी कनो द कोर्ट अमा अखोगी मिम टाइटल द ngसी यावरि से सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट एक्ट इन मणिपुर हाइब से नॉट एस हाइब से असिमति याम सुम वाफम निमर सुप्रीम कोर्ट न थबक तौदो नतेबा ओके मादे ओनली डायरेक्शन बिदोइने अदो हुजि लाकदो वाफम दि सुप्रीम कोर्ट न पीयु हाइब पोट से पोट सिंग से ngसागी बिल्डिंग्स बर्न एंड पार्शियली बर्न क्या युम क्या मै चाखरे सिदी कम्युनिटी की बायस लेबे याररोय मरम रिपोर्ट पेगे तो मी से कसागी कमिटी दुन जज दुन ला खोम दो नतेबा सिदी स्टेट गवर्नमेंट ना सप्लाई तो दुइने मानी को स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी म्यामना से होम डिपार्टमेंट ना कइना सप्लाई तो दुइने बा मासी पीबे मतम दा खोइना यामना थुना अमदी बायस लेतना कम्युनिटी की करिगी कइदु येंगदबिदा याम चुमना पीबम संगेबा हाइबदी मोरे दगी मयाम अमा ताप डिस्प्लेस तौरग लाखरे सुसामुदगी लाखरे मसीगी रियलिटी दको अदगी फ्लैट ओइना ग्राउंड को लोइने तेमखाइदना मयाम अमा सेमग्रबने अदना बिल्डिंग्स burnt partially burnt kai kai de lei ko chumna pi ta bani sita beli de to boy ko su pi ta bani natra state government na thuna amadi sumna pi ma change ba ko buildings looted natra adagi buildings trespass si yeng tare yum mayam ma tak thuoga jcb na takhai ga flat oina thamgi mayam am lei na okay tamo ai do ni simam je aduna ai haina हुजैसिंग ना लग सके तमो यस स्टेट गवर्नमेंट की अखोगी सिगी इंफॉर्मेशन मयाम से सप्लाई तो मतंदा यामना थुना मदी अखोगी इफेक्टिवली खबरजि तोबम संगे तमो तमो हुजिक सी यूनियन होम मिनिस्टर ना पनगिवदा आई चीफ मिनिस्टर की अमगा अनि जिदन को तो जगे तमो अहाबदा आई स्टार्ट विद यूनियन होम मिनिस्टर ना फॉर 2 times road map अम लेरे हुजिक इरांग से लोशनबगी road map अम लेरे and we have been talking to Maitai community, we have been talking to Kuki community, adugo makhoi ani se punna phamalaga hausi irang se loishanabagi madugi road map uma leire hadana press meet ki khuthang da adugo tongan tongan ba forum sing ki khuthang da India ki union home minister na for 2 times phonglo khiba leire masigi road map si da thajaba thambibra tamo kamai yeng adugo high road map si on reality da haba tare madu uba phangbra maroina handak Kuki maitai naga एकोगी लेजिस्लेचर मैम उननबो होनरखिबे इनिशिएटिव मैम सि मैम से सेंट्रल गवर्नमेंट की हाइब इरांग से रिजॉल्व तौनबो होनरपगे एफर्ट ने लोबे याब्रा कबा यंगबिदम ममांग दा होम मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर की वाफम सिदी अखोइदा थाजनिंगाय ओइररोय ममांग दा यूनियन होम मिनिस्टर मणिपुर लागन बि हुमि लेबिरमे इरांग से यामना कल्लब पिक मतम दा हाइतारे अदुगा माना 15 days लेरगा मुक लाकनी याम थुने इरांग लोशन तौकनी हान हाइग्रे अदु मा लाक्सु लाखिद्रे अदु मतुंग द मदुगी फॉलो अप एक्शन अखोइने उजबददी गेम लेत्रे अदुना अमुक अदुगी मतुंग दा माला मतुंग दा पीस कमिटी हाइगद्रा अम सेमग्रे बको गवर्नर गेन हेड तोरगा को हेड ओरगा अदुगी कमिटी दुदी मदुसु मागी सेमबगी खुसेम द सोय बहाय तारे तसेंग हायरबदा इवन मेंबर सिंग दु बोग द मसा द हाना पाव फाउनदना पिक एंड चूज द पात हापसल लबरा कइनो मसा मसा न जु रिजाइन तोर तो खि बहाय तारे अदुना अदुगी पीस कमिटी दो सेमबद सोय बना मरम ओइदना पीस कमिटी दु फेल ओइखरे अद सिगी मतुंग दा अखोइना मु उजबदा याम कुइरा कांदा अक्टोबर 15 लास्ट दा दिल्ली दा मु उनखिबेसे सिगी उनखिबेगी मौंग सिदसु ममांगदसु कयाम फोंदोनग्रे को मदुदसु अखोइगी यामना करी खितंग सिस्टमेटिक ओइदबा यूनियन होम मिनिस्टर ना कौरगा अखोइना होम मिनिस्टर मसामंगना इवन प्राइम मिनिस्टर न बहु उनहनिंग बनी को मणिपुर की लेजिस्लेटर सिंग ओइरगसु मदु अदुगी महुत्ता अखोइगी कनोना एमपी
hai tare ko BJP gi di spokesperson submit patra na tawraga meeting ma tawre aduma home affairs ki oina mana kari gumba responsibility am log da brain khali ko madi tongan ba party gi on spokesperson ni ma masa MP ni adu akhoi Manipur miyam na di ya thagala ka da madu da to honing ba se home minister masa maknaga both sides ka kawraga phaminaraga kari tauba yage habagi resolution ga lohoning ba miyam na phawgi ba ko adu madu gi bahutta legislator marakta gi su akhoi gi ruling gi khara khak selective oina khandat laga maduga unara kanda madugi saliba team duna mu kaidoge da chief minister sinbiyu haiba pot ma mu lanjal lamaga halaki bagi pot am leigre ba ko aduna home minister gi side gi home ministry gi side gi torok pa step to da koina thajaba tham gi dre haitare aduga sigi version ma amse halai tana haibu hairaga di koi tauri honari road map ni adune dani haiba se masi yam kanna su haining de adu masi gumba road map amta huji phoda koina uba leite okay kaimta akoi gi kano sida huji phogi di thajaba leite haitare okay union government ki road map later zoom adu effective on the ground ude aduga thajade having of the Congress party thabiri and ekoi Manipur chief minister na very recently phone ki bo pham je chief minister amoina havatare masida thuaga nongmai kapaga lan yaudra jo haida strategically thabuk mayam am tawri irang ji resolve to no honari aduga miyam gi interest in the interest of the indigenous people thabuk mayam am tawri masida strategically NRC program honari ILP pusakna pusalna honagre ado in a various way yam calculative way thabuk mayam am tawri haida Manipur chief minister na phone do ki bo pham dai Manipur da drug si maru phang na muthat na hona bagi effort adagi Manipur da illegal immigrants mayam si tapthok na ba masi approach to na hona bagi effort mayam am lower indigenous population si kadnaba haiba tare masi honari haibagi wafam Manipur chief minister phone do ki chief minister na pi be effort mayam chief minister phone do wafam sidati Congress party ki makiti kari Congress ai thamjage ahan bada akhoi gi hujik lai ribo honorable chief minister si magi innovative oiba thabak mayam ma hodok pa akhoi ugre bo ek horok pada mamangi tam dagi hona ha tare miyam gi numit ko miyam gi numit na mi mayam ma akhoi gi public na direct chief minister ga unadana magi grievances haidana khotana tawba khara ugi ba pot si kwai tawge da madu long lasting oigide amadi magi follow tawriba magi minister cabinet minister mayam ma haitare ko madugi su kharana tawraga kharana tawdaba aduga yamna kai haitare akhoi gi consensus oina yanaraga tawdaba dawna tawba ugi ko go to hills program ma leigi go to hills program su akhoi gi khara hauramaga akhoi gi cabinet mifam ga se kaino daga phamdana singman chatna tawramaganda madu su amu yamna kuina kaino tawdabi de heta lotion gi bai tare ade go to village na program mu tawi go to village ki program si tawkan da su akhoi gi village level da lairi ba akhoi gi local body sing si phajade associate tawbagi mahuta ngasai gi political line na tawkan da mai concern MLA duna deal tawkan da even local body gi ai sa ju local body gi member oi bine edum khangjei ba se ai gi kendra da tawkan da ai hondrim ne ba madu politicalize tawkan da thabak tawgi ba se I am the concrete example hai tare aduna thabak gudi bak se changjel akanda hawra kada damaina fail to oigi ba ayamana adamai tawdana same thing akhoi jo dum khangi drug thing ba habse prithvi gi global issue ne ba drug sajina wangali je mayam mangan gre ba yam phai ba drug thing ba yai adu akhona haidi yare tawri ba thabak se phajana strategically phajana with consensus adagi lairiba machinery mayam ma magi kano sing je loina paw phaunaga kadai bok thamoi sengna tawrige habisi ma sangne ba huji popi yale ba sing je popi da pagan yan bani yaro ba popi thari ba midu kanano madu da funding to idu kanano idu mi kya pharage ba sigum ba ground reality hai tare ko sigum ba khara sangi thabak taw matam da aina sima tawri hairaga sima tawri na sum leini da mi mayam ma sijalak taragati adagi huji illegal immigration gi hairo adagi NRC gi hairo issues myam je loina khangi loina tawbiram gani adubu huji laiba poti kain wada Manipur gi violence it is too much yam henman greba Manipur gi violence na aduk sang na satha lakanda government na tawba yaba miyam na su ya ga do pot hai tare terrorism gi ek tor ku matam da anti national ba thabak taw kanda anti national jingji mi kya pharage ngasi ITLM na karan ngang ku matam da adagi kotu na tor ku matam da kuki inpi na tor ku matam da moi gi mi kya phagrage natra adagi ngarang nahan dagi example da bus service Imphal to Suresh to Senapti to and fro salani na tawu matam da kotu na shutdown to shaleba kotu no objection to shaleba ko adu Manipur gi DGP na salaga ni ko set taw na rakanda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯁ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯇꯨꯒꯤꯗꯨ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟꯗꯣ ꯍꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯌꯥꯅꯔꯦꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯄꯗ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯤꯡꯉꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯗ ꯊꯤꯡꯕꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯔꯒꯦꯕ ꯂꯦꯖꯤꯇꯤꯃꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯗ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯟꯂꯣꯐꯨꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯉꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯣꯇꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯎꯠꯂꯕꯅꯦꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯥꯔꯤꯕꯗꯨꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ BJPꯒꯤ MLA ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯇꯥꯂꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯤꯟꯅ ꯉꯥꯡꯕꯅꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯆꯤꯟꯅ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯣꯟꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯐꯖꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯦ NRC ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯅꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯃꯩ ꯒꯣꯡ ꯆꯥꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯩꯁꯦ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯥ Okay. ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒꯦꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯒꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯜ ꯕꯥꯕꯨ ꯃꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯀꯦꯟꯇꯣꯟꯃꯦꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡꯉꯤꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯂꯧꯔꯒꯦ ꯃꯤ 2,000 ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯊꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯡꯕꯅꯦ ꯐꯣꯜ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯧꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯥ Yes. ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯧꯒꯗ꯭ꯔꯣ Okay, government ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯄꯪꯍꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ Okay. ꯁꯤꯃ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯏꯇꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯏꯇꯗꯨꯗꯤ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯃꯟ ꯕꯥꯕꯨ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯀꯔꯤ ꯆꯦ ꯊꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ 2,000 ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯐꯣꯇꯣꯗ ꯄꯤꯛꯆꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯎꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯁꯤꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯧꯗꯦ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯄꯤꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ 5 years implementation dayꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ILP implementation ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ anniversary ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ IDP ꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠꯑꯞꯀꯤ 2.0ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯕꯛ employment ꯄꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ everyday मागी तौबम थोकपा चाबगी थकपगी लैबगी लोइनमक सरकारना थ्रू DC respected DC सिंग खुतांग तौरी बाय तारे मेजर में आमा लखलिबा रिहेब तौरीबा सिंग रिहेब आइदि मोइगी द लैबा सिंग असिदा करी तौरीबा करी तौगदगे हाइजे खंगना हेक्ता तौदबगी मोंग दाय तारे इसम समना दुम हाइगे सरकार दगे पोल लौबजे ओपोजिशन MLA जो दुम यावंगनी लौरगा रिलीफ के महांग दुम यावबनी से मैक सेंगबनी सिगुम बसे तौरी बसे सि तौरी सि हेना तौनिंगे हाइबदुदि कंस्ट्रक्टिव सजेशन नेबा तौरी बपोटना तौदेना सतनबदि नुंगाइजदेबो को तौदेबा हौजिकी रिलीफ के द तौबदु नति आइना रिलीफ के मिदा इशु पुथुक्तिने आइना हाइना हौजिकी लैरिबा अखोगी एंटी सोशल ओइबा पोट मयामजिदा सरकार नदि अदुम थादो थमकान रिलीफ के दमिगी मेटेरियल पीब खोपदुदी मसागी गवर्नमेंट अमगी पि तौखम थोपने एनी गवर्नमेंट लाकान मादी तौदबा यारोय सोय तौनेबा अदु तौने इरांसी हुजिक लैरिबा बर्निंग इशू जी कंट्रोल तौनबगी दमकता गवर्नमेंट तौरे हाइरिबा सिना कइनो रोड मैप सिना कइनो हाइबसे होय खंगन यादबंगैना थमजनबिरो अदुगा खंगन याबंगैदि प्रजादा खंगन चंगेबा नतदि ngasi खलावबि लावकदरा अदु हुजिकी एंटी सोशल ओइबा हाइबसिदा ngasai tamona hujiki yo lai report lan amak koi tawre hujiki tu ai ma hajar MLA amana koi ge laman company ga na ma haibado lai khidra matung da ne MLA du na chongtho hairi do lai tring ai da pharing ai da haibadi na te batam adamai lan sakragadi
अदुदी सीदेदा वार्निंग पीरा मतुंग दा सीर बाबो तौदे हायरगा दम प्रजाना कइनोम दा चखरनेबा हात खरम मतुंग दा महांगनम लेमन खुमे हारपनेबा करी नुमित हात पनो आइदुदी सरकार जिना तौरी थिगली हुजिकसु एनआईए दा सिनदना गवर्नमेंट जिना तौम थोप तौरीबा एनआईए ना थबम तौबा जिंगा सी नत्र हायिंग त रिजल्ट लागा हेक्ता फागने हाबा लेते हुजिकि मेदो माजे मिशन गुमने मरोम दा हाइतारेने एमएलए दो ना हाइकिबा पोसी मागी प्लेटफॉर्म दा कनो दो मप टाइमिंग दुल ओनना तमोना हाइबि जम लेबक थीबनेबा अदुगुमबसे sensitive ओइबनि सिंग ngang थोरक याम लुबा हाइतारे अदुननि तम अखोइना तौरिबा थबक सिंग जे प्लेटफॉर्म दा हाइबा यादबा मयाम हम लेयासे होइने एग्री सोशल ओइबनि हाइबा यादबा का ओइदि तौबा याबा सिंग हाइजरकेबा एनआईए दा सिनरगा मदुगी तबम थोप एक्शन तौनबा कल्प्रिट सिंग अदु मागी एक्शन तौरगा मकोबो जेल दा थमनबा नत्रग मकोदे दंडी पिनबा तौरिबने सरकारगी अदुगी मतक हुजिगी एंटी सोशल ओइबा मी मा फाबा हाइबसे कमाइना फागदगे हाइबा गवर्नमेंट गी लेरिबा होम डिपार्टमेंट स्ट्रेटेजी मयाम हम लेजरंगने बदुमा मधु अखोइना हाइबा पुलिस ना मी फामदे तमो लाथोगा फाबजे कया न तौनदबनी आई वखंदा अरे तमो नु हाइबा पीस लांगनबा करी तौखरगे हंदक की चुकनो ने चीफ मिनिस्टर होनदना आई नुथिल तुंगदबी होनदना कमिटी सेमगा मदगी मारगी थदौ बिलुसिंग मसिंग उनंदना अनिरग उनहलगा मणिपुर पीस लाइन लाथोम दाय उन सुग लाथोम दाय दु नत्रबा इरान या अमु खन हो लीजे कसादग लाथोम दाय तौखिबजे सिना ओन चीफ मिनिस्टर याम नुंगाइदबा फोंगोइदो कोई इरान से करीगो ममा अखोई सरकार कईगो मे होनराबा शांति जे लाम दा कनागो खरगे हेक्ता इनसिलगा हेक्ता कईगो ममा थोलक पम हेक्ता यावे मिरा सिगुम्बा अइना हाइजरेसे आइजु तमोनन फाउरिबा नुंगाइतबदु रिलीफ कैम्प दा लेरिबसे अइगोंद नुंगाइतबा अइगी इसे नावदा लेरगसु अइजु नुंगाइरो अइगी से यावरिबनी तमोसु नुंगाइरो कनाना नुंगाइनी मसागी मयुमदा नुंगाइना लेरगा चारगा थगा मागी फैमिली सिंग टाइम स्पेंड तौर लेगदबदु पुनमक्तु फंगदना रिलीफ कैम्प दा लेरिबसिंग असिदा सरकारना अंगंबा खरा तौबसिबु अदुदि नैनगुमजे हाइसिसु कोइ नैननिंगे बदुसु मदुसु मखोइगी प्रॉब्लम अमनेबा होय एंटी सोशल होइबगी तमोना हाइबदुसु सजेशन नि कोइ लौजगे सरकार सिदा होम डिपार्टमेंट करी तौरी एनआईए दना करम केस पीखरे एनआईए ना तमो ngana nan gatani अखोइगी मैम यौनदे कुकी कमुना अखोइदी याउदे ड्रोन सिनदे काइना पुलिस ना हाय आर्मी ना हाय तौबदुदा एनआईए ना याउई ना डायरेक्ट हाइरेसे सिगुम्बा इन्वेस्टिगेशन तौरिबा पोटुदि तमो अखोइ ngaiminasi होय थुबदि लोइना पामी फास्ट ट्रैक कोर्ट के ताब याम थुबजे अखोइ लोइ पामी मरमदे कोइदा थुना शांति परबसे पामे शांति परबना माने 20 months सुगरे है बा अदु नंगी नाइ है बसे नतेने अखोई लेबा की इशू जे था कुन सुजल अबसिदा अखोई नुक्तिगी अखोइना सुम नैनरकु मतमदा सरकारना तौरी ngai singai se habse mi sibedi sum henjelakani mi mangbedi henjelakani adu tadi government du ta praja mayam na husik pende na phongdu isi government na tasingna sincerely tawbo ga loi to siraba movement mayam ji public movement mayam ji opposition du tokjara janu cs ju to janu government na tawri haibani na adu di akhoi satisfy ogadra ba government tawbu da koi opposition na tawba praja na tawbu di democratic country amada magi tawbam thokpa demand pinaba natraga sima tawbiuna appeal tawbudi loina yai appeal tawbuda suggestion pibada government kan da haideng asi bauda kana suggestion pirakpadabu tamo ai hajarage ne fare akhoi sarkar ja hojik resign tawraje ba BJP ki Suresh resign tawrage ba कमाइन करी तौरगन ओजु लांजलुशन दु अमता तमोगी सजेशन अमता ngasi प्लेटफॉर्म द पीबीओ नो रिजाइन आई पीगे ने अमता पीबीओ सजेशन अमता पीबीओ आई ताजगे पीगे बा रिजाइन तो हाइब नते बा ओजु ले सरकार जी लेरे सरकार जी तौदे हारे बिना आइना हाइजरी जाय सरकार जी न होनिंग बा अदु दि सरकार से फरे बा आइना हाइसी सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट ना थबक इफेक्टिवली तौद्रे हाइब ने बा सि आई खतना हाइब नते मणिपुर की मियाम मयाम ना हायर बने बा अदु दा बीजेपी की साइड तगी सुरेश ने तौवे ना हाइबि दोइरा बा Okay. I know question I have to start again. Tamo I am no matter what. I Tamogi Wangi Pakum among that's where still again. I think that's where the hungry Wang Amoko. Tamo in case, how the BJP in a government, how the dissolved or Kalazi, Adu Congress government by target in this case. How the Iran Z resolved on over the Manipur crisis resolved on over the Congress Kato beginning. I do the Idamina who's I do the Magi lady, but government strategy adu uji aina hagedra ko government wisdom legedra sini chap chan tawni congress already problem si thoi hana ho puda me gi tai ahumda chap chana state ki security machinery mya mafam chana thajalaga control tawbo ba adagi even vice president lakonu mita india ki vice president manipur visit tawbo mita release aloina permission period congress na pibana te dana state government na pibana tro aduna adugumba mayam ama loophole mayam ama lakadoba karai tawge se uhodre adu aina haibana suresh na haibana miraj na haibana yaroi state ki chief minister na intelligence labs lagi security labs lagi se
admit to grabani okay tamo okay ko masara admit to grabani thank you tamo ai kan thalu jing ngang ya ro okay ai das westa wang mong ulak sege ai ngasai tamo hangi bo wang dune am phaja bo wang ne ai tare hauzik miyam ji protest miyam tori adaga ai ko ngasi su achor rally gi ma chatli opposition party na hauzik opposition parties miyam amagi apunba party tara gi oiba india block ki manipur gi hauzik delhi da protest tori heba tare nga yam chawna protest tori that's why the hanging is protest tori ma miyam ji government se the pn da protest tori ni adaga if the government is doing enough adu target kamai convince over the government is passionate or doing again that we want to have the Karum the more understand talking the adu number I Miraj Lakshya I Tamsake so the Tamsake Tamon I know Zik Tamo the Hangzai question to answer do I satisfy with them saying I can on the Hijageva how Zik Tau have a accept Togzarage haven't accept Torge or whatever ministers I Hijagave Mamsang Hiragave Potabi Romandre haven't in a Togdram Kari revolution with the Gavaki suggestion to PV Agiroi. Strategy, I don't get according to the I don't know. I don't get Gomeriskan, I don't get the BJP, I don't sit about 6. And I say, Adu Tadi, meaning say, Suresh Nahana, who's using Mayam the Hydopia, the Bakari BJP, the Tawna. What is another leader, Margi Tado leader, Unara, what is another Santi Larian, and I'm talking about I do love talking to the Han Hydocatra. So much man, what is I was seeing by strategy, Karamanungi lady, Siena, Hek Wangambaga. What is Harry having Nongalaga, some degree to talk and ever. What is Hana give a lady, I do Pamina give a lady, Harkaneva. Sigi reactions in Mediagi library report, I'm soon in a Biova. Aduga Tamoshi Buheta, Yarabana, central government, state government, effectively using Tabuk Tori, Manipur, Santipur, BJP, I'm in the protest of Yabatam Yorab music. BJP na BJP के एमएलए मंत्री खड़े लाओ हो रहे थे ना BJP ने वो उधर सिटिंग प्रोटेस्ट है दिल्ली तो चलो हम यार अपने बा प्राइम मिनिस्टर ने कहते हो कि वहाँ गांधन ले नो मणिपुर लापियो नंग कोई इपाई मानी अदुग नंग सी कंट्रोल तो उधर नहीं है ना हाई भी आरो मतम यो अपने है बा कोई सिर्फ इधर बड़ी मोटा तमाम लोग मसाबने प्रोटेस्ट हो मिराज के क्वेश्चन आंसर पे लगे तमाम लोग काउंटर तो ले आई मतम जे यार क्लियर होता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अगस्त की तांग 2023 पार्लियामेंट दा मान रिपोर्ट थंबा हरप मतमदा मणिपुर की इरांग की मतंग वांगांग पकांदा लाव खोंगा हाउस तकी मपान थोगी बदो कांग्रेस की कम्युनिटी है बसे ngani मणिपुर की प्रजा सिंह नमतो निंसिंग बियो सिमा नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर वांगांग बनी अगस्त तरा की मतुंग तरा मथुर दिसुंगा मने रिपोर्ट में पार्लियामेंट ने थंबा होरी से सिदनी कांग्रेस की कम्युनिटी मपान थोगरी से प्राइम मिनिस्टर ngangninba मागी रिपोर्ट फजबद थमक पकांदा मपान थोली ने बादुननी हुजिकी एमओएस तौरोयबा ngang gi देना चक्रनेबा अगस्त की तरा 2023 तमो सिमा ngang दे जे सिदी यारोय पार्लियामेंट की रिकॉर्ड लेरे हुजिकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तमो तौदे हरिसा स्टेट क्या लाइव सेंट्रल पैरामीटर रिपोर्ट्स में थाजे लेबा लेकिन लौ सोन गिबा मैम दा कोई एग्रीकल्चर की खुथांग दा पैसा का पिरक्तना नते वरी नै हाजरी से सिनी पोसे तौरेना प्रजा दा पेलो हाइबदि नते इकोना तौजरिबा खरसिना पेलम दबदि याय हेना तौनिंग बदि याय अदु तौनिंग पोटो सजेशन ओन लाखपगी महुटा नसाइगी सरकार जे सिलो बिरेन ओनमेंट चीफ मिनिस्टर लौथोजे नसाइ तमोना हाइबदो लावबो होरे दो लावबो हौरिबा सिंगुना मणिपुर की ngasi लेरिबो प्रॉब्लम जी की मतंग दा कदाई दा चलगा करी तौखरगे जे तमो अमतंग हंबियोबा हुजिक लावले हारिबो एमएलए दो कोई रूलिंग दगी यावरिबो सिंगदो मखोइना मणिपुर की दमक करी तौखरगेबा कदाई फावबो कथोखरगे इरांग जी की मतंग दा कनादा करी पीखरगे करी गुंबा रिलीफ केंद्र लेबो सिंगदा करी फावबो कथोखरगे जे को खमिनसेबा दिल्ली दा होटल दा लेरगा मागी फ्लैट लेनबो होनबगी एमएलए खरदुना ngang बदु खतना आखोने चुमी हाइबदि यारोयबा ओनमेंट चीफ मिनिस्टर ngasi तौरिसे मसन मिराज थमग्रे तब ड्रग थिंगिबो हुजिक ड्रग थिंगिसि बीजेपी या सोइबनि हाइगदोरिब्रा नत्रगा कोई बॉर्डर फेंसिंग तौनबो होम मिनिस्टर हनक इरांग जी मनंग लाउथोर लेबा पार्लियामेंट दा रेना सि सननबो होनरिबा आइतारे सि सन ngarang jo adum kainom sanai aduna एनआरसी सननबो होनरिबा आईएलपी खुदोन तमिबो नबो चीफ मिनिस्टर एन बिरेन बीजेपी लेंगा मणिपुर दा एफएमआर स्क्रैप तौरिबा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदि अमित शाह लोना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लेंगा हाइबो सिंग असि तौरिबा सिदा करम आयन मनो तौनी बदो हाइबदो तमोना कंस्ट्रक्ट अते आई मिराज लोशन जगे असे मतम याम लोग्रबनी ओके यस आई भी मिराज नमो ngang असोम तमोना ngang याद्रे मतम जी क्लियर अम थम जगे सरकार पाइबनी न मतम खिदन फजन पिबियो आई अम सेंगोक जगे आइ तारे दम सिदना इबो पोसिद मिराज अखोइना खंगदबो से कोइना खंगिन बया बाय तारे आई जी मीना ताबदि याम खंगबो साय हाइबनी आई ओपिनियन दुने मैना हाइजे हाइबी नसी मणिपुर द थुइ बैरांग से तमो ओनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेन थोन बने से तमो हाइबी गतराबा आइना हंगजे दोइजे
करीगिनो माना थोन मने हाइगदो बसे माना ड्रग थिंगबगी थोले हाइगदो बरा माना पोपी यंथलबगी थोले हाइगदो बरा रिजर्व फॉरेस्ट कल्लबगी नमक थोले हाइगदो बरा मिटो खनोंबा होनबगी नमक थोले हाइगदो बरा सही कुंसा निपो एना डिमांड तोरबा आईएलबी पीबगी नमक मणिपुर खुलोन तमोबगी नमक चीफ मिनिस्टर जे माना इरांग थोले हाइगदो बरा मसी मणिपुर थोल पोचे स्ट्रेटेजिकली थेंगगदब पोने बसे नमय त दांग दांग काम नरगे त हातों नरगे यागदब नत्ते बा मिराज मनूंग कमायना तौजी हाबजे लालोंजे ngasai madam na haidam bodo makhuna narrative lamna ga PIL da thajil laga makhoi gi narrative se pura kainom da akoi gi maitai akoi na moi da pura ekta moi gi khaktam mangal laba moi gi khatam thugai raba moi gi khatang hal laba gi da moi gi tam tara ba da moi khoi na mai khoi gi kuki community gi moi kuntha hal lena PIL da iri bane basi sini man narrative sida koi na strategically kamai na tauji ge madam moi na ngasai court ga tawbi na moi do yam bre se tawjai ba adu mai na tawba ya ba akoi khanna je ba timi ji da ai BJP ki manu ki tawri bo du tamo haidoro ai dar ga haidoro ba ina jari se tawi ma se khara du katane na panjari to pande ya ba khara aduna tawri honori ha se masi madi kawbi gano honno madu nani ena ya da case scenario ba CBI da scenario ba adu matak central parliamentary force mayam la iba relief game da la iba singi tongan tongan ba mai ko welfare scheme tawraga manipur ki tongan tongan ba department singi makha da honori ba punam tawri se honorable chief minister amadi BJP lenga ki oi ba adu ko प्रजा सिंह तो होना बावा तारब सिंह तो करीब खर तौजरबने ओके दसुरेस मतंग सिदने मियाम दा हाइतर येंगिबो मयाम दा याम चाव कंसर्न अमा लेरेबा लेरिसि दसुरेस ngasai panbikibada aikogi BJP ki government sigi manungda ruling party sigi manungda leiba MLA mayam amana ngasi fawda moina handaki crisis sigi matang da kari tograge haitaraga di BJP ki ruling MLA mayam sigi marakta habitare matik chadaba adagi yam efficient oidaba responsible oidaba daite khangdaba miyam gi damakta leptaba aduma miyoy miyam ama yawe habasi adu yabiningabra kai kai happening ata ayo jigi to thamjage responsible oide amde irang ji da makoina kadai pawba kathokrage kari tawkrage abani irang jigi ni ma responsible leader oiba oidaba praja gi damakta kendra gi damakta kari toramba mayam yai irang jigi damakta mani MLA haibase state amami leader amane ba ai kendra du katna kola saraga kendra du katna thika piraga madu MLA do phabul MLA ni haibe yaro yam chume yes manipuri whole manipur ki praja sing who and cry toriba nasi manipur ki praja sing thengane ba relief kendra leiba email sing wari ba more dagi lakhiba chochanpur dagi lakhiba email sing wari ba adagi som saida changmai rom dagi kadang bandagi lakhiba email sing wari ba relief kendra leiba sing asina wajari masida haiba MLA sing aduna manipur praja ki mimang thoma karamba press ta ai si tawkhre sigi relief camp awam jigi damakta aina chain bag rujab chama yendre aduga aina makhoi damakta si tawre ja miraj hoina press ta lepta kari mu ubi rage nate adu mathau tawdaba kangu ja moi gi damakta haibetare leadership na BJP gi leadership na government sina karum action jing moi mathak lokhatli miraj government ni tawri haba nate tawjenda ba khare do ne maina tawde hari do tawdaba sing se sarkar sigi manung da yawi dana tawfam thokpani dana moi mayam gi mathak ta leiba leadership haitare BJP gi president oibe ai manipur gi chief minister oibe ai makoi mathak ta disciplinary action lokhatpani khangde chaibani khangde ngangmani khangde kari tawrage sini aduni taso action lokhatpai wari do action atane je koina pami sina tra action MLA tara da action lokhat maide emade action lokhat tara da lokhat em hara gaduri me lori je ko mane buje ro mane ko da thingzari ba o bade ki mane ko mi jalo mi kanna hone bacche minister pham dhado na lawi ba leader do praja na tum para tam sano ba praja na mathang election na tum para la ane ba ai na je mane ko chief minister na tawri ba simo hainang chakhona baraba na to ne chief minister ki pura dalam chana baraba dan thingana pura dalam chana baraba chi ona chief minister na mito khandoga manipur da yelami kanna hona masi da ona chief minister ki kendra ki kanna baraba this is for the whole state of Manipur se Manipur ki MLA kharana khangbi ba ma change ba ai na jeri se tamo ai congress ki na te tamo CM bangsan thagana se ai na kana se ne nate CM na sarkar nate tamo sarkar tawdre do head of the state ori se honorable chief minister ne ba sarkar tawdre chief minister ko chama ne BJP moina Suresh na di sarkar thabak tawi hai ga ne ba aina congress amoina opposition amoina tawdi hai ne ba judgment the people na piga da se yam kana pona lok pa kana de ba ai ha tapna khana je ba ai ke nom ta ai je ge ai na ro ya di khumdri ba nate tamo ki question ni ke ni pot yen bu na te ba khoina pa sai na ai je strategically tawri ba pot di tamo na ai do ro do mina ai jo ai do ro ato ba khara peace
wari sanaraga tawriba sing adu dai adum high grade tamo ai tamo ne respected ogni nga sai ri tamo hai jari ni sum mai na ngai ngai sum marak ta gi law yet le ga tamo adum matam ne la lawni ate mira sai na hai jari ai na pizari ba kano je delivery se sum interrupt tawraga di okay please ai ge point rhythm du mang re ne comment ta continue do yes chief minister thagat pada sauri se kari gino ba ai haning e ba je personally report am la ne ba Honorable Chief Minister taw du taw yabni kano Honorable Chief Minister taw do World Trade Center Manipur sai na hai ba nasi ki topic se du na tewane topic se na taw du ne ba taw na sai lai ba pot se ya makha topic tu na Supreme Court ki wari chat kidre ba to ba mam sar khar bane ba tamo Supreme Court ki pot se root cause ne root cause job pragati sila hoy okay kori shu alamban ne okay continue tamo ni question du la ge ai tamo do lag sa ge ate tamo do la ti tamo na sai gi to Supreme Court case me am lai si state government thabak taw do bai ni kuki ki kamuna PIL ma thangalaga moi gi church thugai re adagi praja adu mi hatle ari dubu sakana thabak tawre joira ni tawdr joira ne bajidi arambe narration li ba kambu duna tawbajida sarkana tawdabagi tawbani Supreme Court case am laibani haragadi madu yam langani mari karimta lainade PIL ai bajidi any individual na tawbai any party gi matakta ko adu malai amana hojiki state government na wasai tamogi git gi kari gita mital laibra au gita mital honorable judges hana gi aitare ma ki committee duda tamona nga sai do state government na supply to guda bani aida tamo state government na thabak toram dradi mana piri report ko trai pan no pinga ma maro supply to dragadi already 38 report submitted to grabane hoji amu sakana kari tawrige hoji ki kanosingi matang da silai re place sidala the court directed the committee to place a report stating the rehabilitative measures undertaken in the state so far sing report sing sa tamona hai do chumine sakana pira kanda ma koina report phong duni sarkana cooperation pira kanda report pira kanda moi gi committee du da mai ko gi report du la kadari bane ba sida la aga moi gi just la aga committee du la aga tagu da natte ba aduna ina haijani mudi Manipur state government amudi central government fazana support tawraga cooperation pira gane ba hoji gi 38 reports already been submitted by the committee ji ko hoji gi gita bitter na supervise to committee ji na taw khra bane ba aduna sigo matamo aduna Supreme Court ki wafam jila isi Manipur gi hawru de irang ji maram ji nasi akoina nathairam tawbujida aigi oibo opinion da Manipur thoiba irang sidi honorable chief minister bu pham tahan ba pamba honorable chief minister amadi bi honorable chief minister ki sarkar amadi BJP ki lengak se muthap pa pamba kamuna tawra bar hai bese ai ngasi yam singna bom le honorable chief minister ki matang dai ngam ro ba sauruk pa kanona sauri je akoi ye kuki jina hai ne demand am leitra honorable chief minister selri ori salaroi ga hari ba adu honorable chief minister thagat pa da mu saura ga di ai kaino mu sum khanjila kana khanam thopne bese demand je adun ai tawbe mi taw yabani tawde pote tawde adun tawri khara prajada thamjabada prajana lana natraga Suresh nuksida bagi adum masana gumsi nasi BJP ke lengang na honare ba BJP ke government na honare ba honorable chief minister na honare ba se ekoi sahi kun matung da kun sa ki matung da mit ki pi taraga ekoi khangak ne Manipur karma phigam da lermi mi tara mari leiba suri kanoma group amana kamaina su tawai mi kuni thoi leiba group amana kamaina su tawna ki mano masi Manipur ki prajana khangobra karam social society du organization nuai ta bafong ki 2005 ta 8 ta mi tara mari matam du hauji mi tara mari yare ki matam du hom le rangani ahom le du kamaina su sign tawngani bano sina matam du dai koina thingau da ba yeng hau da ba tijin hau da ba koina hayong da baduna ngasi di problem ma oirakpani okay aduna miraj madu report lai jai mi tara mari yawa HPA haiba organization sige suda awani laksabani aduna sigunda report koina ai haijani masini yes BJP के सोबे लेरगति प्रजासिंग सोबे हाइबियु अदुगा सजेशन तबियु करम शांति पुरक्षी ga bese ikoi collective movement ama changi ikoi puno honamina ba ma changi ai gi party ge ba ai gi oiba akhu khalon da khana bata ragadi madu Manipur शांति पुरक da wagani hai bese ai thamjage okay yam noi je das first matang je ai tamo dak se tamo couple of questions ni ai pick up to the take away je tamo nu sai ta bi rang wani ngasai gi la privacy ikoi na ngasai state government gi role and responsibility ki wahang tamona hang badu dagi dum lakhiba adagi kupthara pa area sing ni whatever the chief minister has been doing habsi am effectively deal dori am strategically ni masida tamona su tabi renga sai ko haidok pa ya da mayam le habigi number 1 point ani subada iran si hojik le riba chief minister environ thokan natte habigi ofam ni aduga indirectly masida ekogi chief minister ki position ji munna bo na ba amasung chief minister ki position ji de lokthok na bo na ba gi masida leibe interest masigi interest sida punba group sing na masigi irang ji thokan na ba maram oibra haibe wahang amachu ai BJP spokesperson dei hangi wahang mayam ji kamaina
आई हुजिकी पोइंजिंग दो आई अमता हाइजर के अखो पोट से इशू से डाइवर्ट और सटकुम से बा अखो दा करे तारे फजन मिसअंडरस्टैंडिंग अमक लातना होना से बको नंबर 1 दा इन हाइनिंग इसी कई रोदा इरान की चीफ मिनिस्टर ने थोली हाबे कंक्लूजन दा लाप नते बा गवर्नमेंट सिना एनी कई गुंबा लेबाक अमदा इशू म थोलक मतमदा लेबाक अमदा कई गुंबा इरान अम थोलक मतमदा बदु मतम जाना कंट्रोल तो बाय बसे अखोई की लेबा सरकार की मथौ नेबा एडमिनिस्ट्रेशन नेबा को एडमिनिस्ट्रेशन दु इफेक्टिवली तौदबना मरम होइदना असि इरान जे लाखरकांदा सरकार ना फजर थबक तौदना इशू दु कोर्ट योरपनी हाइबनेबा सी दि बेसिक स्ट्रक्चर दु नेबा इन हाइजिटी नंबर 1 दा नंबर 2 दा ngasagi sigi justice gita mital gida ngasagi suresh na haido aina haiba potu khenereba aina haibadi mana demand toroiba pot sing je hujiki government sina masi supply tawduini dana hana tawgide haiba nateba hana mayam tawduna bu report kunthra ni pani unu pigrini dana hujik sigi pot si supply tawbu matamda government gi machinery singna effectively adagi phajana niyum chumna haitare ko michom mikhai nai dana marik chumba pawdu with data ga loina thuna tamhanningi haibneba sidi government na tawdo thabak taina suggestion pibneba okay ko masi suggestion aduga tawde haibnateba adugi potu da lana sat kumseba adagi di chief minister gi pot posalaka na hai je government che failure of state government sidi already supreme court ki remark ta hana pigre supreme court na remark pi je kai gino da supreme court se phagira ba Supreme Court की लाइव रिमार्क्स है ब्रेकडाउन ऑफ मेशिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल मेशिनरी इन मणिपुर से अगस्त के होरपदा 2023 द पीगरबनेबा आई ने त पीबनतेबा अदगी लाइव पोट सिंग जे लेजिस्लेचर खरना एमएलए खरना माई मागी थमोई की लेबा कमेंट पिरकपदो हेता सीएम सिनबे वाफम अखोना सीएम सिनबे वाफम कछु लेरोयबा कांग्रेस पार्टी ने सरकार पाइगे है लेते कांग्रेस ने सरकार थुगाइगे है लेतेबा लेरिबे इरांग से नॉर्मलसी पुरकनबा होनो हाइबने हुजिक कई दोगेदा सुरेश ने जो पयाम बीजेपी ने जो हाइबीरी को हुजिक फजना माइनरली नहीं नबियोबा पोट से सेंट्रल गवर्नमेंट की कोर्ट ले है स्टेट गवर्नमेंट ना फन लाग में होने रसु यारो है स्टेट गवर्नमेंट जैसे की पावर लेते है बसी याम अरुबे इशू में होइखरे बा सेंट्रल गवर्नमेंट की कोर्ट ले रे पोर्ट है सिदा प्राइम मिनिस्टर ना आई पार्लियामेंट दा ममिंग पन की वांगांग की हाइबदु यारो है मणिपुर पर बदिंगा ना जो दिल्ली की फंक्शन दा द नॉर्थ ईस्ट की दा पल्लीना मेरी कोम पल्ली मणिपुर पल्ली अदुगी पन मदु नतेबा मी एमा अंगांग अमा तमथीना हालगा सिरकांदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ना कंडेम तबुगी पोस्ट अमा वो पीएमओ दगी थागत उदेबा नत्रा सीदा नते थोखरबा मी मयाम अमा मी कुंथ्रा हेन मांगी बनी मी चौम मया दा सिरबनी साथी साथी इंसिडेंट मयाम मणिपुर थोबनेबा हुजि बोद प्राइम मिनिस्टर ना साइलेंट लेनिसे मसीगी दमक्तनेबा मी आम सिना नुनांगदना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयाम सिना थोका नंगसी प्रोटेस्ट तौरिनेबा प्राइम मिनिस्टर तुमिन लेई कइनो इंटरव्यू तौ अदुगा खनबजे हाना खामु हाबनेबा इनाइ तारिबजे हाना खामु मनुंग लेरिबा पॉलिटिकल रिजोल्यूशन लाकदो पोर्ट दि बाय मागी अताबी ओइना गवर्नमेंट ना पीबे याबा यादबा अदगी कमाई तो बाय नियम लेजरमनी पॉलिटिकल डिमांडिंग दी अदगी लम हेलिबा हाय तारे को ngasiगी लेबा से मणिपुर की इंटीग्रिटी थुगाइना बहोना रेबा एमएलए सिंग मरुइना अदुसु बीजेपी की एमएलए सिंग मखोई मथक्ता सरकार से लौट याब लंबी अमत लेत्रबरा मखोइसे लोइना पुक्सुम चुम्मबराबा हाइसे अदु तागदि चुम्मे हायगदि मखोइ डिफेंड तौरगा बीजेपी न गांगबियोबा बीजेपी न ममांगदा मोइगी मथक्ता एक्शन लौखटनाबा सेंटर दा हाइग्रे हाबसे बीजेपी की प्रेसिडेंट हाइग्रेबा अदु मथक्ता नहान स्पीकर की चेंबर दसु मधु मखोइगी मथक्ता करी एक्शन लौखटकदगे हाइदना डिस्कशन तौग्रेबा मखोइ पुक्सुम चुम्मे न थमसु नत्रीबा अदु तागदि लौखटपा याबा लौखटपा याबा थबकसिंग करी करी लेगे है बसे लखोलक्तब दुनेबा रिलीफ कैंप दा कंबल येनबा असापो येंदे है नतेबा येलंगनी सानब येलंगनी पोट येलंगनी मधु तबम थोपनी गवर्नमेंट अमगी मधु बौद फंगी फंगदे हाबगी सरकार लाउथोकिबा फंगदे हाबगी अखोई मिन उरुबदे नते खबर याम तो यावरिदना को मीडिया थोलैबा अखोई द सीपी के ने कमिटमेंट तौगा फंगदे कोते हाबद अदुम दा इनै नजर रोय मधु के लाप्सेस होब खरदी कंपलसरी लेगनी हुजि लाइबा पोती तौबा याबा लेजिटिमेट एक्शन खरदी अयामबदी ओके बीजेपी गवर्नमेंट ने तौद्रे हाबनेबा ओके प्राइम मिनिस्टर ने तौद्रे होम मिनिस्टर ने तौद्रे अदुगा स्टेट गवर्नमेंट नसु मधुगी स्टेट की बीजेपी नसु मतिक चाना परसु तौद्रे हाबनेबा ओके स्टेट गवर्नमेंट सु फेल हो हाबसे ऑलरेडी मियाम ने खंगना वानी मियाम ने लाउप वॉइस से याम लोबने हदक लोकसभा इलेक्शन दा बीजेपी ने मंत्री मयाम लेगा तुरा तुंगी तुगरिदा अदु मियाम की खोलाउनेबा वो तो फोंदोरइनेबा अदु सयांद्रा इंटरप्रिट तौर से कुमजेबा
अदगी सू की मतंग दा सुरेश ने पनबी की बता सू जे हंजन हंजन द पल्लेबा कोई को वरी साकान दा सू कबाई तोरमिन सू कबाई तोरमिन होय 2000 अतै लोय तुजी 2014 दगी नरेंद्र मोदी लाकान द प्राइम मिनिस्टर ओइरा बनेबा सू दो एक्सटेंड तोर तोर सुम चली दु कई गिनो बदुदी फत्ते न नखोइन खनब लेरगदी सू दु मतम दा गवर्नमेंट जु मानर लेरे स्टेट गवर्नमेंट लेरे 2017 दगी नत्र स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी लाइजा अदुदी सू दु गता न मोय हुजी बौदे बोगे तौद्री हदक त सू जे एक्सटेंड तौ मतम दा सू की क्वाइदगे मरु होइबा इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर नाकनी हैव क्लोज नंबर 1 दा यावरी से बसी हुजी यावद्रबनेबा सी क्लोज लौथोखरेबा लौथोखरे बजा कोइ मिनदी उद्री अदु बसी यावद्रेबा मरमदी कुकी लालो लुमसिंगना डिमांड तो कांदा मदु लौथोक्तदी वारी सारोयना हाइबदगी मदु इन प्रिंसिपल लौथोक कांदा वारी सारइनेबा अदु अरुबा मणिपुर काइनबगी ओबा पोचे हुजी थोलैजे एड्रेस तो गदमनेबा ममांगदा सु 2005 ता स्टेट गवर्नमेंट की नॉलेज यावदना सु की साइन तौनरमे 2008 ता स्टेट गवर्नमेंट ना मतम दो कोई बोबिना सीएम ओइबा मतम दा ए सिदी अखोई नॉलेज लेते अखोई खंगदबा यारोयना खंग कांदा मदुगी ट्राइपार्टाइट पोर्ट अब ओइगिबनेबको मतम दो सु होय अखोई हुजिक चीफ मिनिस्टर ओइबा ऑनरेबल सीएम जी मतम द मिनिस्टर ओइरिबने अदुम याम संजलगा पार्टिकुलराइज तौरगा मी नांगुमसेबको सुरु अफम दुदी क्लियर ओइरे 2014 दगी बीजेपी गवर्नमेंट लाकांदा फत्ते ना हाइबगी वर्सन नंबर नेरेटिव अमा लेरगदी लोथोक्त्रिबा कइगी ओके तमो थैंक यू कंटिन्यू तो होली कइगी थैंक यू वेरी मच आई लास्ट ओइना कंक्लूडिंग इक्विटी रिमार्क पीना भाइबा तारे ngasai तोंगा तोंगा एलिगेशन मैम क्वेश्चंस मैम अमुक लेबनिना आई दास रेस्ट होजगे है 2 मिनट्स मपुगन आई टच तोंग बे एरिया से ngasai की कांग्रेस पार्टी की दगी चार्ज तोरपजे स्टेट गवर्नमेंट जे होजिक हेल्पलेस ओइ है जे एडमिट तोई एंड अगेन लेरिबा मणिपुरी कॉन्फ्लिक्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉक्सी वार ने हैबम हाइगे करी हैबनी अदु लाक्ट्री दे होजिक याम लाना सके दोरे होजिक सु की मतंग दो इंटीग्रिटी की वही याउद्रे तो तमोना कमाइन खांगिनो एक्सटेंड तो वी नोटिफिकेशन थोक न्यूज़पेपर रिपोर्ट न्यूज़पेपर की रिपोर्ट नहीं तमो सिग में याम सेंसिटिव और प्लेटफॉर्म दा नुंगाइना भाई रोइसेबा होली मोर एक्सटेंड तो मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सिने बिना समता कंट्रोल तो को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना ngasi बाबू सु से एक्सटेंड तो ना नोटिफिकेशन थोक दा हन के नो नोटिफिकेशन दा मणिपुर इंटीग्रिटी की वफम याव रहे कमाय हाबे नो बा नते तब यारो नो बसिदी मिराज नुआई त्र बसिदी मणिपुर प्रजा दा सुमाय नो चाबी नो बा इमोशनल ब्लैकमेल तो नो बा मया मणिपुर प्रजा दा हजरी सु जे होम एक्सटेंड तो सो एग्रीमेंट तौन मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट अनिरक थाखबनी अमदी स्टेट गवर्नमेंट ने थर्ड टाइप पोक टू दगी ऑलरेडी विड्रॉ तौखबनी हाबसे मणिपुर प्रजा सिंह खंबियोबा सिंग लान फंदोगा खोजिबु हेक्ता अकोई सरकार जबु तुम काम की टाइप ता टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वा योर प्रगति को तुम लेगद्रो सोम सलगम सी यम नोते सिगंबा लान इंफॉर्मेशन संबोपा करिगबा फिल्म मा फोन नेदा हेरो हेरो फजे फजे थी अदु मतुन नंगे फिल्म फजरे गायना हाबगी मोंग तोरे त मोरुदी तौरी पोर में तौरे गायना तमा अनुमान संदोपिनो मदु मनवाई जदे अरे के मोशन जरके नते तमा सु मनवाई तबदि तौनगुमसे अरे के प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर तमोना हाइबदो होम मिनिस्टर नन नसी मणिपुर सेंट्रल पैरामीटर 4 थारे इब तौरीब मीटिंग चेयर तौरीब मैम पुनमक्से विद द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने होम मिनिस्टर ने तबम तौब कान प्राइम मिनिस्टर के अया बेग याउदरे त पंगदों तौबा इंडिविजुअली एक इंडिया जी पंगसाई चलाइबे याबा नतेबको अदुना सिगुम प्राइम मिनिस्टर ना ngasai मणिपुरी मतंग पल्ले दो मणिपुरी क्राइसिस की मतंग दा अगस्त की तांग 2023 दा थम्मे हाइबने क्राइसिस की मतंग दने मणिपुर की फजब नत्रग अदु थागत पगी हंदक की अदु की प्लेयर में थागत पगी वरी दु नते मणिपुर की क्राइसिस की मतंग दा पल्ले में मान रिपोर्ट थम्बने बा अदु को रिपोर्ट तो तौखिबु दु तौविना हाइबने बा अदु तमोना म पंगाई दा हाइरंग मणिपुरी मतंग दा ngarang ju हाइ अदु नते बा क्राइसिस की मतंग दा थमकी बदुने बा अदु सिगुम मिराज हुजिक मिराज की क्वेश्चन दु स्टेट गवर्नमेंट हुजिक फेल ओइरे अरे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉक्सी तौरब्रा दे तमोना से हाइबु सेंटर की कनो द कोर्ट ले है बसे आई कई गुमता थमसगे अखोई इंडिया जे द फेडरल स्टेट नते अखोई जे को लेरिबा इंडिया गवर्नमेंट जन तौरी खुदिम से स्टेट गवर्नमेंट की कई गुम इन्फॉर्मेशन खरा यावदन पंगतौ द तौबा त पंगा द याबा नते अदुना स्टेट गवर्नमेंट नंग असि तौरीबा थबक खुदिम विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तौबनी सेंट्रल गवर्नमेंट हाइरकपा इंस्ट्रक्शन की मतुंग तौबा याबा मयाम अम तौरीबनी तदगी सेंटर पिरक ओरो अम पिरक ओरो लय तौरीबनी अदु रिलीफ केंगी तमोने हे नो पन मुदai नुंगाइ जदे तम सारा हेलग लेरिबा मी मदि चाक पिबदुन हेन मरु ओइबनी मादि मणिपुर कनबगी दिंग हा काउरंगनी तुमम लेत्रिबा मी मन तुमफम फंगदुन हेन पामलंगनी हुजिकती अदुना मी दु निट्टुगी मतुंगी ना फंगन ले हाइबनी मदु यामना सेकेंडरी ओइबा कछु नैतबा अमगी ओइ टाइपता कंबल येन बायना पुथोप तारगदी रिलीफ केम द लेरिबा इमाइबल सिंग दु कंबन सुनबगी नमत लेइब्रा हाइबा क्वेश्चन अमा लाकनी अदु मवाइ दो को नोइजदे अदुना आइना लोसिलपदा आइना हाइजनिंग मसे लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट नि
masi tamoga iga hainari bangang ri puna bose personal game tanate ai opinion ai view ai oiba political party gi represent tawraga ai tawriba ai party gi asoiba achum sing do ai clarify to ngaba ngakta ni aduna ai losilak bada haning mase ai khoi apik po wakal loinam thadong minase Suresh Kumar haina ubiganu natraga Tamon Neken haina ubiganu ngasi Manipuri mo ne khoi ubiraga ngasi Manipur da thoiba irang asida kanana kamaina losin gadage haibase Manipur gi praja sing ni mateng yaudana yaroi Manipur gi praja sing na sarkar asina losin haning ba taragadi sarkar da support to ma changi aduga sarkar da support to draga sarkar da aduga cooperation pi draga ni Manipur gi rang losin ma khara wagani aduna sarkar gi koi support nizari aduga punna koi collective movement amada koi honna minraga Manipur gi rang losin minna honna si apik po wakalon ai koi political gi line gi ba dharma gi line oiba community gi line gi wakalon thadoga apunba asengba Manipur kanna gi namta honorable chief minister honna basida ai koi purna support to minase ai chamana 4 minutes ai tamoda pizage ado dasures aina haijabadi khara tapna haibi hoibadi ko tapna haibadu yam phajai dasures na ko adugi ofam duni na ngasai tapna haira kan hena phajaba manba aina aduga kitang kanna lawra ga de mo khana bazu malen to bune ai tamoda laksaning baje mapungoina BJP gi makai dagi tamona haibiri ba ngasai proxy war gi ofam natraga na housing state government si ladiba phibam si am helpless oi habasi yaning de habi gi ofam duni the BJP government in both state and central government has been doing am tauri haibadi ofam ni kai habini gi hujikse kamai tawgeda ngasai gi Suresh du panbir ko akhoi federal structure ni unitary spirit ne ba ko akhoi Manipur je federation gi unit amane ba adu hai danu constitution da masa khai khai na mai magi state government tawgeda central government tawgeda khai dok tana leiri ba constitution da loi base tawgeda ne central government na hai ba khudi makta yarga khoi ne heta satpasu yade ba central government na hai re na khoi heta tawgeda na te akhoi state government gi tawbam thok ba khoi gi right kharadi leiri tra madu khoi ngamnu sakadam ne ba ai gi party ogera oirode madu gi leadership to control tawakanda madu ngamnana ba ai gi lebak ki interest work to budune mathau tari je chief minister ba ji am chaw jane adu union home minister na hire ga prime minister hire khoi ta chakada bante ba madu khoi gi law da kai leiri ge ha ba se yeng ga to ba sange ba number 1 da number 2 da ngasai gi Suresh na thambi gi ba khoi gi support to government gi am high se appeal to ri se government da support to da ba kai yaw khra ge ba ngasi bo da assembly da su khoi gi opposition gi MLA mayam duna loinamak bill nung pass to ko pa loin tawrasi loinamak yare to to Manipur gi issue je asi assembly da puthoga am da khanaji ha bada yadri ne ba still logic su parliament da Manipur gi issue je agenda da yawdri ne ba maside adjournment motion bu pukatna naina bane hai tare to ya ba hoda rabne ba BJP na Congress hai bana Congress na Manipur gi crisis se politicize to no bo honai have ni ko prime minister home minister loin everyone yes so me politicize to bo nate interpretation la na sat le ba magi to hom to thabak to dra kan da opposition gi mathau ji kai no har kan da opposition ne yeng de je ruling party sina Manipur gi wana te ko ruling party sina to ri ba thabak sing je sei da karam ba ho ba karai da wat pa le ri ge si yeng wo opposition mathau ne ba adu ga mana opposition na ngang khudi mak se loina ma criticize to na te ma di suggestion mayam ma noksan ga dam ne opposition da gi ngasi kai gi no ba state assembly da fajana khanna ra kan da warip logo da ne ba state assembly da ngasi bo da khanna ba agenda da lai gi de adage no huji parliament phami parliament do huji discussion to de na si to bi ne jomi mo so bu thangal ne accept to dri ne ko aduna masigum ba mayam sida pen da ba lak pa dagi central government na intentionally deliberately Manipur gi lai ba issue je khana ning da ba naina ning da ba amadi intervene to ning da ba pot ma yawe ha ba se praja myam gi meeting ne ba sidai sida hekta opposition khatana congress khatana haiba nate ba akhoina ngasi puthoi ba voice di ngasi India block na puthoi ba voice di voice of the people ne ba mayam lawi ba street ta lawi ba mafam khudum da law khongi ji akhoi na kong pa me loi tanari dana aduna akhoina hekta aina nam ju haijagre sigi ta jaji da akhoi prime minister defend to budi ke khar wagani natra maram de atoi de haijar roi maram de prime minister ne het ne magi home minister to khudimak se magi kok ta ke loi laka doi ne ba prime minister defend to matam nate aduga BJP hoi BJP as a party akhoi party principal ngang na sana badi yai adu BJP defend to godam nate ba Manipur miyam gi thamoi da pok cha ga lei ba pot miyam si da akhoi na hujik so dum central government thabak tauri ngai kho puthoraki ni adu tawki ni akhoi haidok pa ya de hai ba se kayam ko na hai gi do na ba ko man lei hai ba okay tamo adu ai no selak dai na hai ding se hujik su all political party में हमसे कवर का नतासिन खुमजिल लगा
BJP manungi MLA मैम मिनिस्टर मैम से लोई तासन खोजल लगा फजन अदुम तौबियु इफेक्टिवली मणिपुर की क्राइसिस से कंट्रोल तौनबा ओके तौनबियु मांगदा थैंक यू वेरी मच ओके सिगी सुजिला ओए हैबा ओके कांग्रेस का मपान थोकिबनी ओके ओके ngasi aikoina thamjagiba topic center and state government must act in Manipur not us high supreme court na hogiba mande numita phongdokiba wafam aduga masigi chawakpada Manipur ki interest da hojik laiba political development mayam sigi tongan tongan phum mayam ju khanna jagiba ta saruk yabiki Manipur ki saknai ravi public personality ima Noutuneshwori hanaki retired judge amasung MPCC ki Congress party ngasi represent ovigi spokesperson tamo Seram Neken amasung Manipur Pradesh amasung BJP gi oina spokesperson saruk yabikiba Suresh kumar Mayanglambam da Suresh puno amkhana thakachari kai khunu buchari loina si program se hudi lo forming da bi Manipur me puno amkhana thakachari kai khunu buchari me thakachari Dabang trophy angakpa fangna nungairaba haraw tayamna mamangdasu mai pakna mayamna aduki matik pamna yengnakiba Dabang trophy handakisu state level 9A side open football tournament second Dabang trophy chatliba tha asigi tarik kuni thoidagi asa sanga yumpham playground da suk soi soidana sanaragani Northeast Window TV na media partner oiduna pangthokadoriba miyoi lising kayana khujing oiduna yenggadoriba football tournament asida thamliba prize singdi winner team gidamak trophy yauna sel gi mana lupa lakh ama runner up team gidamak trophy yauna sel oina lupa lising humbudra best player khangatuna puning thawat po oina lupa lising ani amadi trophy pizagani loinana top scorer amasung best goalkeeper gidamak lupa lising ani amadi trophy best discipline team gidamak su lupa lising mangakan loinana trophy khutsinagani lupa lising taret kakna entry fees oiriba tournament asigi form submission tawbagi aroiba numit December 13 ta oiragani saruk yabiningba singidamak pizariba contact number 8837411475 amadi 7422916966 da pawbidau football bu pamjaba miyamna suksoi soidana asa sanga yumpham na organize amadi Dabang boys ka loinana tongan ba Manipur gi masak nairaba company mayam amani sponsor tawiduna sanaga torbe tournament asida meeting taba lapiu amuka hananing singjari second Dabang trophy December 22 dagi SS Academic Incubation Center Manipur da ahan boina foundation song da satra sing khakta da yumfam oiba amadi hiramasida khanghairaba oza sing khakta na lamjing namtak piba academic center amani center asina idu nurture haina mi thonjaba foundation course program ama hodok jagadawi haina bale angang haida sidi apepa lekhom ga pangkhakoi semning mamong da semba yai angang amagi tungdi career ma sembada parents amadi oza gi yamna chawba thoda gamo hari batang khaga sida makhoibu takpi tambiba amadi makhong sing na chathanbiba haibasi oza amagi tawdaba yadaba thoda amang akhoi ge center asigi pandamdi makhoi ge asonba khangdok piraga takpi tambiba asin classroom amada satra yaman bana maram oiduna oza amagi satra ge interaction wali amadi makhoi ge asonga area khangdok pangamdaba gi khudong chadaba kaya ama maye mahairoi habasi maktabu extra attention na thauta khudong chadaba mayam asi solve tawnabaги damakta akhoi ge incubation center asida khudong chaba pizai khudong chaba sing adudi satra amadi ozagi ratio si proportional oina 25:1 oiba haibadi class amada satra 25 tagi hena thamda personalized attention haibadi angang amabu kumna yengsinbi regular growth assessment tawbiraga makhoi ge understanding level khamdok piraga proper guidance amadi revision tawbiba course gi duration na 4 months ki shift ani lezagani morning shift na 5 am to 7 am evening shift na 5 pm to 7 pm ahan bagi oina class 8 mahairoi sing khattagi khudong chaba asipizai khudong chaba mayam asigi mathakta mama mapa oida singna adom gi angang singi weekly basis performance check tawbiduna khudong chaba lobi bayagan akhoi gi address SS Career Solution Pauna Bazaar second floor Gypsy Building More Market link pok piraktuna akupa marol khangbi bayagani natraga makhada hapchari number sida contact tawbi bayag